ni nghena hi tarangula hela ka paparulani la. Hey paparulani yi cica ma anti ku humelela kumbexana lo wa camera lo fele camera yena I don't know. Okay, yes man, paparulani nanwa if ke tega un'wana la va ri Van Tonder ka paparulani u lo kuma liya ya ku relaxa na misisi ya xikhale anga kha hlamusela yini la dimani aka vona ni laniwa ve paparulani yuke hi tona hlamula mi hiba hi swifula swa timamba. Okay, yes, loko mina ngisala nwana emhaka ku zemisa lo baba avulavula so emhaka appearance ya paparulani leyi yi tikomba onge ya ha ku heta ku cinca nyana swa xikarhi swa sweswinyana phela paparulani was good. I think ku humelela yini kwalaho a yini mahlweni hi vona ku vasi just JB na yena ku vana hambi ku dirowe yena hambi ku dirowe mani swi swa kona ivi xona paparulani fika xiku nice post next time mi languta lava mi va delelaku hi ku mi delela na hina va tihanyi hi ku swi ta mi helerisa amoxara. Yes, a endleleni kwalani ku na loyi already a nga post leyiwa ifike misela a tsala ku ya xona i paparulani xi tiphinile swinene xi tiphinile hayi huwa va kombisa pictures leti nga la hansi la ta paparulani yo sungula yaleyo ya mbirhi yaleyo ya vunharhu yaleyo loko xi kha xi mama yin'wana yale xi karhi xi mama futhi yin'wana yale xi mbale bloomers enhlokweni yin'wana ivi se yi hetelela hi lava nga kombisa la ka appearance ya paparulani loko se a ta va a cincini mi swi vona n'wina ka cause something was wrong. Paparulani yi languta ku nga ri a yi ri ku vabyeni so I don't know ivi yin'wana leyi confirmaka again ku kombisa leswaku paparulani something's wrong here I tivi. Ivi then 5 hours ago General Gwabulani yi fike tega hosi Yesu lani hosi Yesu a nga tsala one day back a tsala ku paparulani ni ku landza kumbe u tata hi wexe ku kombisiwa bokisi laha ku kombisiwa na tombstone laha ku kombisiwa na that bed yo kombisa ku chela one loko munhu a ta va a ndlhule emisaveni hi ndlela leyo. Ivi 5 hours ago yi tsala leswi landzelaka General Gwabulani ku yimanyana n'wamapotlasela u nga se n'wi gula vutomi bya yena ha byi lava va ri a ri nhenha nkarhi wa kona a rhunga tinjanganja na ti-dustbin week in week out a ti endla general. Okay, ma swi ta ku general yelina yi ra ka ha vuliwa sweswo swa ku nkarhi wa kona yi tiphinile paparulani yi karhi yi namulela yi karhi yi tlhorola strong tlhorola leswiya swa ku dyambu ri ze ri huma ku ri a ri nga si za ri fita ku huma leswi a yi tlhorisa swona so loko mina ku sala ma vona ku yi cincini impela yi cinca I don't know kumbexana lo wa camera lo aris mina nga ku yini ni nga ku if there is something if yi titwela ku vava hi wishela speed recovery ivi yi ta hi hungasa. Okay, sharp Yehova khani ma mushikwemisa matimba tatana ni ri mahlweni ya wena ni n'wana wantsongo no xaniseka Yehova ni ri khwatini nkarhi wa sweswi ku famba ni xaniseka ku za ni khizama ni khongela ya nhloko Yehova no vona ku khongela hi mina ku khizama matsolo se maza ma hela ni matsolo leswi swi lavaka swi twisisi sweswi ni ngo khizama ya nhloko Yehova ku mukazi wo swi vona swa ku ni serious na kombela ku pfula tindlela ta mina ti fambelaka kunene hi vitu la bava ni la